Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajulong karukom, bahaba lajur tan uslam, laju tua ki kendau, shlay giwa, lani klem gidieng gisi. Nrei ga ega balajaha kashnong walong. Kashnong ka badon siya kitain siyala, kadi ka jingja ka bapla. Hagani kashnong ka kandau ka lakat arliang, bat kalangam siya po na kipopot. Kani ka bu jingma ya kinong shnong ka walong kajat shnong neng. Layatu u acting sardar jong kaning shnong uba tom walang. U acting sardar layatu baka kandau ka nangam siya po kat banang mi kisngi, bat ulaong baki geologist kidang pankre pan hiar siya katay kishnong banwat panya kanang bantip ya kadaw. U acting sardar layatu ru baki don khatway tali gilong ying ki besakta na katay jingja bat hadu menta kasnong kadang penkria ya ki saw tali gilong ying bat pensa ya ki menta haying dorbar snong kat ba yakini ki weipat on penkria no hisyen namar balanang ima kat banang mi kisngi. Ini kalau dia na iman nadu menakani artinya tarik lah. Nunggu pula dia. Sedang suah sendiak. Kata ke jingji ada, kata ya kiyeng beriu na mana? Kata ing beriu, entah ing beriu lah apa sendiri tu lah tu. Kalau apa sawai nomor ba. Kiyeng lima tin ha ngam seperti. Ka jingtua kendo komdade ya kadika ka jingtua kendo walum komde kadika jing wajung kendo bangam siapa ni. Ta kanu tli ki negi yang saudar bahasa ta Ing di badon na kata jaka kidon kumba katwe teli tamba bisa kata kidon tang saw teli. Kabasa kata juga kadika we. Di kini ki beri bahasa negi yang utang ki sa seno. Mentah ni aja kami semua hing dorba taman sesak spor taman like ni jing. Nak ni jing dia sempit. Kadway teli ki yang berkadway yang. Oh, yang mentah ni dah penuh saya saw teli jing ba kata juga. Cerita ni gue pek yang siap dari don jing mai mentah kasni dengan kendri dia. Mut ka kat banang mi kisngi mut banang ngam singan. Hoi kan banang mi kisni mi lain galek mesti bala kakak mi lah. Kata jingji kadai ha kajaka ki kat ke ka walong sunan. Tapi saya kejap sinong jong bawa long ni. Nagaling jong ang penting sa Wemeli nasa so SU sudah sebesar seorang begitu. Nagaling jong video lah dekat orang sabak. Nagaling orang sabak orang ai ga report video. Kat SU nagaling jong Facebook kala ai tu man sendiri jadi nak. Hadu mentah pada ngidang up saya kita non de jeligis kita non besar bini kata. Kani ka jingji ak bajia snong joki dai. Kadai ka bajia pla tam tau snem na ka la jujia tang na samen suaru. Mencua kidon kejingkat kita malu malah sama kemudak tak hadu kat ni mentah de ka bajia kensan ngadi mentau snem mata hadu dikit baru kalau long arliang. Si kalau kabaham dia pela de dia mentau snem. Mut kalong ha kanu kadur kini ki yeng ki ngam ki yeng sepok ndau ne ka dah kajing kat dengan kendo gini baru lah penriang lu dan gitu iman ngam kendo baru tangkat tahi si dah kajing tua dengan ini iman ngam lu kiri tak pait lu tinggi jingkir ikat jing siang jingkir